Ministru u vladi Srbije, Đorđu Milićeviću, nije bilo dozvoljeno da zapali sveću i položi cveće žrtvama ustaškog logora Jasenovac. Kao ministar za dijasporu u tehničkom mandatu boravi i u Hrvatskoj, tačnije u mestu Novska u radnoj poseti na poziv stanovnika tog mesta. U povratku je pokušao da svrati do Jasenovca, ali neuspešno. Hrvatski policajci kažu naređenje sa vrha, a srpski zvaničnici sraman potez vlasti. Na samom ulazu u spomen kompleks, kombi u kom se nalazio ministar zaustavili su hrvatski policajci. Kako se na snimku vidi, na pitanje ministra zašto mu nije dozvoljeno da poseti Jasenovac, policajac je odgovorio da ima naređenje s vrha. Ja vas pitam šta podrazumijate pod odgovor? Nadređeni postoji, kada smo sad pričali, postoji hijerarhija. Na moje konkretno pitanje, a šta znači ta naredba? Šta je to naredba sa vrha? Je li to Ministarstvo unutrašnjih poslova? Je li to, kako oni kažu, Ministarstvo vanjskih ili spoljnih poslova? Nije bilo odgovora, osim da odlazimo i da odemo u policijsku stanicu. Čak čini mi se da im je nelagodno bilo i kada sam izašao iz automobila. Prema najavama resornog ministra, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputit će najoštriji protest Hrvatskoj, ocenjujući ovaj potez kao sraman i skandalozan. To je njihov odnos prema genocidu nad srpskim narodom u Jasenovcu i celoj fašističkoj NDH. Ovo nije incident, ovo je zvanična politika Hrvatske, politika negiranja zločina i genocida nad srpskim narodom. Da je ovaj potez odraz nepoštovanja, smatra i direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić. Ovde se radi o neprimerenom ponašanju prema običnom čoveku koji želi da obeleži i ispoštuje žrtve, nevine žrtve jednog divljanja ustaškog, fašističkog. To već se ponavlja po ko zna koji put i zaista predstavlja ružnu sliku jedne evropske države. Službena Hrvatska, kaže Savo Štrbac, predsjednik Dokumentacio-informacionog centra Veritas, insistira na tome da državne službenike ne tretira kao obične građane i stoga zahteva posebne procedure, odnosno najavu posete. Iz svega toga ja zaključujem da je ministar Milićević bio najavljen i u toj najavi da je pisalo gdje će ići sve. I da je posjeta Jasenovcu bila izvan tog plana. Ja jedino mogu tako zaključiti da mu nisu dozvolili da posjeti Jasenovac kao građanin obični, jer on nije bio kao običan građanin tamo, bio je kao ministar iz druge države. Ja bih volio da je to ovako kao što ja predočavam, nego da je nešto drugo u pitanju. U međuvremenu iz hrvatskog MUP-a dolazi saopštenje da poseta nije bila dozvoljena jer nije bila navedena u programu koji im je ranije dostavljen. Ta priča oko nekih kobajagi procedura je zaista izlišna jer Đorđe Milićević ne predstavlja nikakvu opasnost ni po koga i niti je on osjećao ikakvu ugroženost pa da bi neke specijalne procedure ili mere bezbednosti morale da se koriste. Najnoviji slučaj sa ministrom Milićevićem nije prvi takav jer su hrvatske vlasti i ranije imale ovakav odnos prema srpskim zvaničnicima. Aleksandar Vučić 2022. i Aleksandar Vulin 2018. neuspešno su probali da se poklone žrtvama stradalim Srbima u Jasenovcu. Iz Beograda, Emilija Pešić, UNA.